ببوونەیە حشتی ئادارێ لە باژارێ قامشلۆیê bazara berhemên jinan hat vekirin. Projeya ji aliyê Komîteya Aboriya Jinan û Ofîsa Jin ya di Şaredariya Qamişloyê de hada amadekirin û organizekirin. Hevseroka Şaredariya Bajarê Qamişlo Zîlan Mihemed diyar kir got proje wê hêza jinê ji milê aborî xurt bike. Di vê salê de me xwestin proja xwe bibine serî wek proja jin girêdayî Mekteba Jin ya Şaredariya Qamişlo projeya wê bû. حاضرکردن هات نجیره کردن دملی شارداریه ده و دسته ده و هنک منظمه جیب مره بونه آریکار مدوی سالان و ده مخواست ام به پروژه ببنه سری ام به سوکه ذکن هدف جه طبعا يجبوغو كار جواجني نسباجنا بهتر المالي ما نبي كار الكارات قرن هناك ظروفي واناكي نكارن الدوام كرسمي السازيا خبيبه بكاري سازيا وورنا جريدان كاركي سربخود قرن ما افسوك فكر جبوغو ام كاركي جواره بامنين جن بطال نميني جن كاربه قدر كوي كاري خوا بكي لگوری کمیته آمادهکار آرمان جوی پروژه پیشخستنا آبوریا جن و پیدا کرنا کار جبو جنانه لسوکه 14 دکان هاتنه وکرن جنین گو لوی سوکه کار دکن پیمانک دناور آوان و اوفیسا جن یا شهرداری ده هاتیه امزکرن لسر سالکی شخو ابجی مودو یمینا نووی پرتخانه امارگیا ما نووی امارگی لیکر جبر امارگی دواتای آزادی جی چیه یعنی حریه وام وقجن ام حمود فكرن وام ازاديه خابستينون وام ازاد من لو ما ابنو بليكر شخو ابجي ما ديامينا ابيو دو برتوكنجي وقرطاسيه جي قرطاسيه يعني قلم دفتر تشتي ومسا شخو دوامي ما ويج السبهه ساعات نهبه ببيع هيو ساعات شوره ايباره جالي خوفه شارداریا باجار قامشلو $500 الیکاری را دستی هر جنکی کرنه دا کوپی دیوین کاری خو بکرن و دست بکاری خو بکن آسیا حاجی یک ج کارکرین و سوکه که خوشی اخوتین زمان الیکاری واجی اکی الیکاری اک مادی مرکرن $500 هر محل بدان واقون يشفط داغا بكرن و بس تشتنواها بون طبعا ما قبول كر انه سيمها نكري تشتكتني او جي اليكاري درب دا اليكاريه تشتي سيمها تشتكي رمزي كرياويناي شغلي سي حزاري تشتكي ولويه بس حتى صالك جنابه يقدر جبي بقرر تشتي صالك تعجبان تدي تكاري تهي تكار بردوام بك يانا تكار قدسي بك وسفاسيات شكسه السربي سوكهاني سكني جاليكا جليكرنيج ديكور حمد تشتي جنيه سباسيال بشام بك راستي تشتكي قلك فيروزش بك هجایا گوتنه یا کمیته آبوری یا جنان لباکوری سوریه گود 2015 ده هاتیه دامزراندن ده سال 2020 ده 20 پروژه کار جبو جنان جالیه کمیته و هاتیه وکرن گو 2610 جن تیده کار دکن زانا عمر دنگ امریکا باجاری قامشلو